Znači, Croatia Yachting je od ove godine zastupnik Austin Parkera. Austin Parker je za nas novi, odnosno novo zastupništvo, ali kao brand postoji već dugi niz godina, više od skoro 20 i nešto godina. Na tržištu poznat je po svojim recimo lobsterima ili motornim jahtama tipa Lobster sa nekim modernim detaljima, dakle ne skroz klasična, nego neka moderna verzija Lobstera. Ove godine Austin Parker prvi put dolazi na sajam sa kompletno novom linijom proizvoda, odnosno brodova. To su katamarani, power katamarani. Upravo iza nas se nalazi Unica 58. To je znači najmanji u liniji i prvi model u liniji Unica power katamarana. Dizajnirao ih je poznati Fulvio De Simoni u suradnji sa Pininfarina studijom. I evo, to je neki novi smjer za Austin Parkera i za Croatia Yachting, jer dobivamo kvalitetan i poseban proizvod u tom segmentu, znači power katamarana. Možete malo ukratko, po čemu je specifičan ovaj katamaran dizajn? Pa ovaj katamaran je specifičan sada po tome što je prva stvar razvijan cijeli projekt kao power katamaran, znači ne kao što većina dosadašnjih power katamarana je razvijena na platformi recimo sailing ili sail katamarana, pa znači samo bez jarbola. Ovdje isključivo se pristupilo kod razvoja već samog, se razvijala recimo motorna jahta i sve ono što čini motornu jahtu prepoznatljivom, dakle njegova širina je nešto uža, baš radi performansi. Isto tako prepoznatljiv je po svom elegantnom dizajnu, naravno zahvaljujući Pininfarini i Fulvio De Simoniju. Mislim da njih ne treba posebno predstavljati u nautičkom svijetu. I da je to neka razlika, odnosno to je glavna razlika koja ga izdižne i odmiče od konkurencije. Brod ima u verziji 3 i 4 kabine, trenutno je izložen trokabinska verzija sa velikom vlasničkom kabinom koja je skoro 30 kvadrata, znači punom širinom broda. To je onako impresivno i drugačije u odnosu na konkurenciju. Brod isto tako ima u dvije verzije što se tiče pogona. Imamo IPS 2x650 Volvo i druga verzija je Direct Drive, Cummins motori 2x550. Dakle, opet razlika u cruising i u konačnoj brzini, performansama, odnosno i potrošnji. Što se tiče drugih opcija, isto poseban je po tome što ima dakle, veliko sunčalište na provi, veliki fly bridge, ali ono što kažem ga odmiče od konkurencije je dakle da ovdje se ne prodaje isključivo volumen što većina katamarana postojećih proizvoda na tržištu nude, nego se prodaje dakle performans, elegancija i nešto što je do sad bilo specifično isključivo za motorne jahte, a ne za power katamarane. Zastupamo još i Bali, trenutno imamo premijeru ovdje u Cannesu, novog modela Bali 5.8. Isto tako imamo premijeru Hansea, Hanse jedrilice 590 i 360, Fjord 39 XL i to je to što se tiče premijera sa strane Croatia Yachtinga. Hanse 360 i Fjord, to su već brodovi koji su napravljeni na konceptu koji nam je poznat od prije tih brendova. Ali Hanse 590 je nešto drugačiji koncept, ima drugačiji kokpit, pa možete kratko da se predstaviti. Pa evo ono što ga odmiče je opet od recimo prethodnog modela 588 ili možda od konkurencije u klasi tu 58 do 60 stopa je to što ima recimo tako razdvojen guest i crew, recimo kokpit, ima isto tako specifičan prolaz, tako da je, što je isto karakteristično za veće super jahte, sailing super jahte. I to su isto tako velika garaža za tender, znači 310 sa sistemom za izvlačenje tendera vani. Potpuno novi interijer, odnosno potpuno novi brod, sa svim tim featurima koji možda više pripadaju nekom super jaht segmentu nego produkcijskim jahtama tipa koje sad imamo na tržištu.